Wabafowethu asike sibongeleni umafika izolo ke insizwa ke yaziwa kakhulu endimeni kaMaskandi ke ngoshuni ke othandwa kakhulu ngabantu ke njengoba ke ethole iSong of the Year lapha ke ngengoma yakhe bekade nominated ku top 10 yoKhozi FM ke lapha ke ethi sizoncengwa unyoko ke lapha ke le ngoma ibonakala idla umhlanganiso njengoba ke ikwazile ke ukuthi ke singene ngayo ke u2026 ke nakwezinye indawo ke ikwazile futhi ke ukuthi iphumelele kodwa la khona ke abantu abebaningi bebekade khona kakhulu ke ukuphinde kube nomncintiswano khona ke wepholo ke lapha noma ke kube ke nomklomelo ke polo usokhozini ke FM kwi top 10 yoKhozi FM la umafika izolo ke abashaye khona ke wabaqoqoda ke amakhanda lento bafethu ke iphakamisa njalo ke uMaskandi ke sithi nje phambili ke ngoMaskandi ke phambili ke lapha ke mphinde ke bafethu ke ngifisela bonke abantu ke abathe bangena kahle ke onyakeni omusha ke ka2026 ke lapha ke njengoba sithi ke namhlanje ke lapha ke umhla ka1 ke January 2026 or 2026 ke lapha ke bafethu ke okuyinto bafethu enhle kakhulu sikubongela lokho sibongena noNkulunkulu ke bafethu siphinde futhi ke sinamukele nakuwona kulonyaka omusha khona la kwesiqiniseko esemitha sikuthembisa ukuthi ke noma kuncane kungakanani kukhulu kungakanani siyokuthatha sikubeke njengoba kunjalo kodwa la sikhona ke silaba mfowethu ke ukuthi ke sibongeleni ke umafika izolo ke ngokuthi ke ashaye noma ke awine ke kwi-Song of the Year emsakazweni ke omkhulukazi ke oyisikhondla khondla ke lapha ke uphinde ke uxhaswe iSABC uKhozi FM bafowethu mafika izolo yoncenga unyoko asitholane kwezinye.